Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. E tā wale mai o le leo seo le avea mau sui fifilia mo lau saufanga i nupi wha. O le tu langa i whaingo fia i nupi wha no whasafua lau saufanga ma whamanianga mai nupi wha. Mo e pe le mama mai a te oi. Asa suane se ofisa nupi wha la tāne. Te wala au mai le ono wha, walu o. Tāwhalawa Samoa, I'm Jack Tai Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ua leo.
Ya, fa umaro lalo lole santa. Ya se yo mai ya mole fa taksali no lam sali al tato por kalame. Ide ne fiafi. Ya ngai wo mai tsono tato fale ie. Tato watuno le mamalo tato watuno. Ya fa tai malo malo
Ia mo le taitaina o le tātou solo i le nei fiafi whaakai fo i le Waterfront mo le tāpenaina ia o le tātou Santa Claus o le nei tausanga lua o lua tonu. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. E le sopolo whaafiri mafua se leo le pūlenga. Ai whaalepa ia maringa tete, ma o whaapito fua I whanua e whaafitai ai le anganga I le tua. Le tua o le whaavavau, I le mau alunga o le whaafola fola o le tala le lei. Le whaafasau o tama mainga, le whaatala tala o tu mua mapule I tu au malataua, a inga I le taima le whaafonuti. Ma loa fua I lau o maua, I le nei afiafi, ia o tātou wanga atu le whamana tuina o le pepe o le kirisimasi. Tāte fau ia tupoi, ai tāte mautinoa, e malu pea lau tāpua inga ma mana Samoa. O leo o toi tua polima pe o le tala I fuafui liva, I le whamo e moe o taunu, o le la au leo le soifua. Lau sunga le taitai o le sauninga, yonga I le sui pāle mia, ministar le kapeneta, sui mamalo le pāle mene, sui o malo mai fafo, o Samoa poto poto,
Afifi o maia, matala maia au le nei fiafi. Tātou te whamana tuina ai. Ia le tātou wanga atu e whātari le pepe o le kilisimasi. Susu maia, matala maia au. Reverend Elder Efu, Honorable Deputy Prime Minister, Minister of Cabinet, members of diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to welcome you in this special event to celebrate the Christmas on the Waterfront here in Apia 2023. Welcome. Ile ava tele marifalo, e mua i mei matau sa, ile nei fiafi, malau marifalo tuai la usunga, fai fau toina, usunga FF le kalesia, fa poptonga ke visiano i Samoa ile aioni we, mo le taita ina o le sauninga ile nei fiafi, la usunga ile fa fenga. Launa le tuo le langi le lalo langi launa ia le maute nei ai tenane o le pai o le nei mamalu wa fia o falofa mpatalo fatu sofa man malo cha choli faolo Yesu Kristo malo se fo maua malo le langi mamal pai o cha cho tuno mai alo mai o cha wa fia fio cha po inga i le tua mai alo finangalo mo tātou loto, sao ni foi o tō nganga, tātou te whamanu i le atua, we tāpua i le atua, e tāpua i la tō i le nganga mat whamaoni, sio tātou tālo. Le atua ro mātou tamae, o mātou i eil tau a fiafi o le nei aso, le nganga i fo le lai lono no fuanga, o poto mai lo watunu i le nei no fuanga, me se o mātou patipatia, mātou whāteritali, le aso na e soi fua mai ai. O mātou whanau na watu o mātou loto e no lava nganga. E tonu ai o na mātou whaere nei sāminga, whāsiri ina i ro lava ve inga. O mātou wawhiane se isula i ro alofa malo wang lele, o lau tau singa ro mātou wala i le mawai. No mātou whainga malanga umi o le nei tau sanga. Mo tō se anga o na mātou whātau nuina lea, e whamanatu lo soifua mai, e ala le peper Christmas. Ai te nāne o le tuuai o le nei tau sanga ma lo mātou wholaunga. Mātou langona le lota whāwhitaita mai, ana le se noa lo alofa na e tausi, leo ma pui lo o tunu mo on tangata. Mātou te lea o lia mai le nei a fiafi. Oi lau foi le whasoa ina ai o lo mātou wola, i me tutupu i le ala. Au lo lofa na tu matila lamba o mafalfana yo mato loto ai manui ai faiva o le nei tau sanga ni ia lava la o fio tai malosi fa tai lo tomau ainga e tufi tau fawa la ese o famalianga ai te nana le nei atu no o fai mo mato tofi na lau fanua na lau ele o nga te fale o na sese manga ai te nana lo na fai nga malo e te pena ina le atia e o lo atu no Paftai au malofa. Mi ia lava la wa fio le tuo au. Paftai tere mano noai o lo lofa le me fai taulia. Tauia se melo ngai. E afiane le tangata e le afiafi ala faiane. E vi ia ma whamanuina la wa fio le tuo au. Paftai o fio ngai au mai lo finangalo. O le sulu lava le o mātou vai malo malama o mātou wala. Paftai lo nganga so ni singlia. Michel Faulo tanga na te pene e Keriso rono so i fuatongi ola. Na tino iailo na liu tino tangata e ala le pepe Kerisimasi. O le taulanga le Faulo tanga na saunia na maliu matano mia so i fua manu malo le oti maritunga mau. Ai malo lo macho manu malo fa tasi malau fio. Pa penao na macho fa tuo ma teritonu ai lau fio. Nei o lava i le whamavau. La macho fa fitai lea Macho wole mabala au ala lava ya Yesu Kristo lo macho li ma lo macho faola. Amen. O le pese o sa mia o le atato pese ai.
O le whaitawina o whiong pa ia le atua. Tusi whiwhiri o le nei aso e tusa mal whaitaunga lau ke usiano le lalolangi. Mawal tusi paulo le kalesia e whesoron tau pe lima. O te whaitawina ni isi o na whai upong. The Bible reading for today, according to the International Bible Reading Association, comes from the New Testament. A letter of the Apostle Paul to the church in Ephesians chapter 5. I shall read a few verses from the Samoan translation. O nisi nei o apopo inga la apostolo Paulo, ia mio e tau mo tangata. Whawhonga mea o a whionga pa ia le atua. O le mea matua lilo le nei, a au te tala ina atu nei a keriso a toa ma le kalesia. A o tau, ia taitasi o tau ma lofa i dana lava ava. Whape o ia lava ia te ia. O le whawhine fōi, ia ama o ia i lana tane. Manuia mai le atua, e ala whaita wina o ana whiong pa ia. Ia te ia pēlo na lava vi inga ne o i le whawawau. Whawawau lava. Amen. O mawhauwhongo le nei aso. E tusa mal whaitaunga le ala o ke usiano le nei aso. O ngā ngaifo le lailo na no fuanga. O lo whapea mai. Lunga o le alai peche le ema. That is the theme for today. On the way to Bethlehem. O le whiau o le neiva yaso e anga a mata mailo na susa. O lawa lunga i ma whauwhaunga whape nei. Ola i le mala malama. Living in the light. O le whiau o le whaitaunga ma le tusia paulo le kalesia e feso. Peo no tau whaafonga iai. O lo whaatutau i le awa ma le tane. Ina ia maua le whiala lo whai. O manatua le aole. O le tasi o fesili. O le whapena o na whaulutala e se tasi o pese lau i loa. E le afe iwa se lau valus full mal wha. O le pese o le tumaitei pese o Tina Turner. E lana pese sa moa le award. Rama award in Natusanga. E whaulutala i ne whapele pese. What is love got to do with it? What is love got to do? It's all about love. Lunga le alai peche le ema. Le asa malangai Maria ma Josefa. Tatou iloa o tau si le fia. Na oi le tusinga ingoa. A o mamafa Maria i le pepe o le whaolatanga. Le pepe le nā lea tatou te tali ai i lona soifo mai. Whamanatu lona soifo mai. A o ilungo le nā ala. Na maai ai le lofa le solo muli le nā o Josefa. A o ia ave ai Maria. E mai o le ia whauwhau tāne ai. Le whaalia i le ala i pete le ema. Le lofa whaapele pele le nā. Ui le whaingatā. That journey from Nazareth to Bethlehem is not an easy journey. But within that journey, it was all about love. E ui le whaingatā, le whaingamalanga, le meitale, le saume Nasareta, e anga iatu i Jerusalema, po Betelema, e iwa sfulu maila lona wā. E le whaingofie se malanga o lo Savavali, le anga i le iwa sfulu maila. A meise o le nefafine o lo tau ave, le pepe. Tel tonu, na whaima malolo. Sa pongi e le ala.
Sa tau fa malosi Yosefa ya Maria. Sa tau fa taoto. Sa tau milimili le tua. Ina ia fa malosi le fainga malanga umi e anga iatu I Petelema. O le fa linga le nao le lofa. O le lofa fa le rungali. O le ava maletane. O le lofa le nao le fa fau mai. I te tono le lofa keriso I lana I kalesia. O le lofa tu noa le na. O le tua I ona tangata. Lea na awina mai ei lo na tali E tōtasi. O le pepe le na o le Krismasi. O lona soifua na mili tino whaatasi ei matangata. O ia le na fau tane I lana ekalesia. O na vea ai leo la ua tino e tasi. A lea wa vea ai oe. Vea ai au. Vea ai tato uma masuri whaatasi makeriso I le mea na fola ina. Ina wia au mai le malama o tato wola mai soifu ai. Ola I le malama le na. Ma le mauti noa e tato te le whano I pōng sao le ala. Ono lungo le ala I Petelema na ai le tino mai o le alofa Yosefa ya Maria. I se whainga malanga umilava. Na malanga ai Yosefa ma Maria I lea po. Tu sia I la oa tu singa I ngoa. A le mea lilo le na I le finangalo le tua. Tau nu ai valo angal perfecto mika. O ala le soifua mai o le pepe o le whao le tanga. E soifua mai se ala maulalo. I le ai Petelema. A oe Petelema e farate. E titi oe yafo yuta. A tupu mai ati oe moa o le na te whai mawhai pule ya Israelu. O lona tupu mai talu mai ana mua. Le talu mai o na po o le vavau lava. Le pa iai ma le mamalu o le tātou wa tunuu. Au tātou iai le tau wa fiafi. I le angai mai o le pōngi sā. Au tātou tā pena e whamanatu le soifua mai o le pepe o le Krismasi. E tali tonu e whapena le nā pō. Sa iai la ua le ala I Petelema. I se malanga umi si lia ma le 5 aso. O iai la ua savalinga I le ala. Lono winga. O loo whapea o nei lunga le ala I la ua. I le anga I atu I Petelema. E pei foi o le tātou iai le nei pō. I le toi 5 aso. O na tau nuu lea I le pōe. Na soifua mai ei o ia. Leo lo tātou I lunga le ala I Petelema. A sao niuni tātou e whamanatu o na aso soifua. A le a vea, le wha moe le mtanga alvenga. O le a vea lo tau poto mai. E tala wha fianga. Tātou whataritali ai le aso na soifua mai ei o ia. Ina ia sanga wha malama ina. A tili ai pēa I o tau finangalo mo tātou loto. E le winga o le vai tau le nei. O le wha moe o le fio mai o le atua. E ala I le pepe o Krismasi. A le winga foi lea o le nei vai tau o le tiveni. O le wha taritali. O le sao niuni. O le pena. Mo le soifua mai o le ali. A le whafangu sili. Mo I tātou. Au tātou wha taritali. Lona whanau mai. Ia tātou wha taritali ma le mautinoa. E toia fio mai o ia. E toia fio whanua mai o ia. Ia vea I tātou wha tasi mai ia I lona maalo e whavavau. Na lele ma malua o le nei potutonga. Te nane so tātou o tunu mai lawe maunti pele. Se yo ai maungaiti. E nane o I lātou e whafonga mai. Tātou sauni whawhiawhianga. A wale tā lia o lona soifua mai. E tātou fia ma le loto whawhitai. A wawa uma na te pena ke riso tātou o wanoa.
Ilona malo e whapapau. Te a tātou talia o ia, i le whātua tua, e ala ilona whia mai. Ma ia whapea o na tātou wola ai, ilona malama lama. Ia tū maupea ia te ia lona lava vi inga, nei o i le whapapau lava. Amen. O le pese o Krisimasi, o le a langina, tātou te tāpua iai.
mātou whāwau le titalo, ma le titalo whamanuia. Le atua, le tamai whāwawau, o Yesu Kiriso lo mātou li'i, ma lo mātou whaola, i le mare mawhitanga ma lo lava ngang pa ia. O mātou titalo atuai, ma tuina atu le nei whamoe, whia ngai ma lo watuno, o mātou tāpena pena, ma mātou sauni oni, e whamanatu le aso le soifo mai. Talo ini e whamamalu lava o ao ini e o mātou loto, le tāu o le nei vai tāu. Ai te nāne o le wholaunga whaau o lo watunu, le lana whainga malo, ma o na tai tai, e o lawe o na tangata lau tele. Tai te ina e lo lava nganga. A mātou whai unga whai lava malami o tono lau fio, e manu iai le wholaunga o le nei atunu. I sili on whātou mawina le nei malo, o le malo e whawai la wa fio le tua au. O lo whangia lo mātou iai le nei vai tau o mala wha le nā tura. I nei e tau te ina le wholaunga o lo watuno. O ni matangi mani a whae fō mai, si whātau mamao i nei nuu le aina. Ai e lawe ai le wholaunga o lo watuno. Mana tua male lofa i la to oma o e o fia maua o lau so soani. Au iai lo mana lawe ai. O e o la tau le langona le tau o le nei vai tau. Wha maa whanwhana ina lau whanau. O mātou tutalo le atua lo mātou le ato toa. E le tonu lava o mātou tangata e le tusano mātou tali atu. E pei ona e alofa mai. E ina wā ngā sala lava i mātou. Le tamalo whae, wha mea ngalo mai lo watunu. Wha mea ngalo mai lau whanau. Wha mea ngalo mai o mātou tangata i le neia fiafi. I ina wale mawhai o na vato le whaalo alo i nā wafio. A o mātou whai le nei tāpua inga. A o ai mai, wha tonu mai mātou. I lo lava lofa tū noa. A le manuia, ma le while mua la wafio le atua tamai. Le lofa siri eso Yesu Kiriso lo mātou o li ima lo mātou whaola. I le mali mawhutanga i whai pēr ma lo lava ngang pa ia. I e lungo so mātou watunoo. O lau whanau fo i le lalolangi atoa. Nei o i le whawawau lava. Amen. O leo a mai ona mamuri la palapo o malo le nei fiafi. Ia awa le tātou māta puia ma lo tātou tapa usiri le langi. Mori le nganga whaafitai, lau sunga le toina, i o le upu wha malosi, o le upu wha la i au i te pena i le nei wha moe moe. Ia e mesi foi, ia o se whiau so soani lo tātou utunu, ia o tātou wanga atu i le wha mana tuina o le pepe o le Kirisimasi. Tō mai langi ana wha manianga, i lau sunga, ia awa le wha whale le maluai, i te tono le numa le awhioanga. Ia awa le whala wina le whiau fola le tua. Ai lava ma le whaaro le wala au tuai le o fionga, i le sui pā le mia, mo lau saunoanga au tū le nei a fiafi, awa le nei wha moe moe, fio mai a matara mai au. Lau sunga i le taitai o sauninga, a fionga i minsta o kapeneta, sui o malo mai fafo, matanga ruenga le malo ma whaalapo le putonga, a inga ma wo, sa moa o poto. Le ata o topea i ata na fusia i le fasa, wa o lea o Fatima ngalo le ava naitanga, i le alofa ma le anga le leo lo tātou o tua silsiri ese. O whapopo, ni aso ua, a aso folau o le tua, o wao lea o whaasili, foi o le ai, i la tātou folaunga o le nei tau sanga. O tā pena ma sauni le au Kirisiano ma le au whātua tua, e wha manatu ma pati patia le aso na fio ma iai le whaolutanga le larolangi, e ala lea ia Yesu Kiriso, ma ua wha pena fo i Samoa ma ona tangata. O le nei tau mo whainga ma le wha moe moe le nei a fiafi,
o se awale au mai, umai lo tātou atunuu, ma whai loa le tāua ma le ano au tū o le nei vai tau i o tātou o langa. O le vai teimi, o le ola wha mangalo, o le wha leinga, o le loto wha whitai ma le oli oli, ma se i o tātou vivi, ma whai pe senga, e pei ona iai le au tū o le nei a fiafi. O le whanau naunga, ma le manu lau tia lo tātou malo, ia maua e tangata uma o Samoa le soifua manuia, ma le ola fia. Ma e awai o na tātou tutu whātasi, ma ngā lulue whātasi, e pei o na fio ma iai le pepe o le Kilisimasi, i se ala mau o lalo lava. Au whea ngai ei pea le lalolangi, ma le tele o lui tau mwhawhi tauli, wa fia i fo i ba Samoa, i fi ese a inga i te tonu a inga, o nuu mai ka le sia. Ai meise o tūpulanga ma swinga o tātou wa aia le nei vai tau, o se whe au tau longolongo, leo le nei Kilisimasi mo tātou uma, ia tātou wha marolosi, ma whinau pea, ma ia vea leo mai o le whaoletanga, ma le pepe o le Kilisimasi, na ia toi te tongo ai se moe fou, o mafutanga i te tonu a inga, ma sos whala potonga. Mo au whai pese mai lato uma o le atofo sao i le nei wha moe, ia wha manuia le atua ia o tau tā penanga, ma ia vea le nei pespesenga o le Kilisimasi, o se vaila au ma se whe au e momoli atu i lo tātou atunuu, e whaolina ai se anganga ua wha vai. Ia whamanuia mai le atua ia Samoa, ma ia tātou maua uma se Kilisimasi fia, i le alofa mai o lo tātou atua, ma ia momoli atu lo tō soifua, ina ia uli ai foi se tausanga fau manuia e tumu i whamanianga, soifua ma ia manuia pespesenga o le nei pō. Reverend Elder Efu, Honorable Ministers of Cabinet, members of the Diplomatic Corps, government agencies, SDA Board of Directors, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with great joy and a heart full of warmth that I welcome you all to this year's Christmas on the Waterfront event. It is truly an honor and a pleasure to stand before you this evening as we gather to usher in the joyous season of Christmas. On behalf of the Prime Minister and government, I extend my warmest greeting to you all. Christmas is a time that brings us together, transcending boundaries and fostering a sense of unity and goodwill. It is a season that reminds us of the values we hold dear: love, compassion, and the spirit of giving. Tonight, as we immerse ourselves into the melodies of joy and tradition, let us reflect upon the true essence of Christmas. It is not merely about the twinkling lights, the beautifully adorned trees, or the exchange of gifts, but rather a celebration of hope, renewal, and an enduring power of love. In the midst of the challenges we have faced, both as a nation as individuals, the Christmas season offers us a respite, as time to come together and appreciate the blessings that surround us. It is a time to express gratitude for the strength of our communities, the resilience of our people, and the unity that binds us. The Christmas Carol program serves as a reminder of the beauty that lies in our shared humanity. Through the timeless carols that will be echoed through the air tonight, we are transported to a place where kindness prevails, where joy knows no bounds, and where the simple act of singing together becomes a powerful symbol of unity. As we partake in the festivities, let us also take a moment to remember those who may not be facing this opportunity, those who will be facing hardship during the season. Christmas is a time for generosity
and compassion. And I encourage each one of you to extend a helping hand to those in need, whether it is a kind word, a small gesture, or a charitable act. Every contribution makes a difference. In closing, let the spirit of Christmas inspire us to be better, to be more compassionate, and to be united in our pursuit of a brighter future. May the melodies of tonight resonate in our hearts and echo in our actions throughout the coming year. As we embark on this festive journey, it is my privilege to declare the Christmas Carol program officially open. I wish you all a Merry Christmas filled with love, joy, and the warmth of cherished moments spent with families and friends. Thank you, and let the Christmas festivity begins. Soifua. Mori atu le whawhteitere, ia i lau whionga le sui pāre mia, ia wālau sau nuanga au tū e te tala ele nei wha moe moe, ia le nei tūsanga, anga le pere tua i tōwhinga, ia e meisa o le soifua wala wina, le tautahina o le sā o le tātou utunu, ia a wāro na manuia malona ati nae, ia anga le foi le tua, ia whionga i minsta o le kāpeneta, ia e meisa o tātou mālo mai whafo, ia o tātou māfuta i le nei fiafi, ma o leo wha mai a ina i ma le tātou le amatalia o le tātou porkalame, ia o leo le a tātou wanga iloa, ia le tātou porkalame au tū, ia o le nei fiafi, e ala ia tātou pesenga, o au foi pese wa lautongia, ia a wālo tātou wha moe moe o le wha manatuina o le kirisimasi, talo atu le walaulia, ia o le iei le tātou whale ie lea, le tūtau matau, pe a whaie fia mai moa, ia ma lalai, ia o leo le a ngai atu iai, ia awale mai moina, ia o le wha moi moe le nei fiafi, manuta leina, tā penga le nei fiafi e tō fionga, ia meise foi e tiute ma whaiva. Let's now conclude our formalities. I will now proceed our main program for tonight.
Ia toi whatalo whantu le nei vaenga o le fiafi o tātou iai le taua fiafi ia o tāpe nanga le au kerisiano ia a wale whanau mai o le pepe o le kirisimasi. O leo le a tātou wanga i loa amatalia le tātou porkalame au tū e le nei fiafi ala ia tātou pese pesenga ia tātou te whamana tuina ai ia le vai tau le nei o le oli male fia. Ia tārofa Tracy. Malo se fomaua whanaya. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to a magical evening of joy and celebration. We are gathered here at the event space at Matangi Alalua for a spectacular Christmas on the Waterfront program. We extend a warm welcome to each and every one of you, whether you are here with family, friends, or enjoying the holiday spirit on your own. We are thrilled to have you join us tonight. So tonight we come together to celebrate the spirit of Christmas, a season of love, joy, and goodwill. So without further ado, let the festivities begin. O le au fai pese la talaina le tātou wha moe moe le nei fiafi. O le au fai pese le nei ale pūlenga o tangata tā whao mai moa. I lalo le taitainga, ia ale fionga, i le taitaisfono o le komiti whatonu, o ia laman whatonu ina nei pese o le au suina le nei fiafi, ia le fionga ia tau ili ili, a lise, ia e meise, ia o le fionga ia tole a foa, pati vaine pe taia te rita. O le tapiano, o le sunga le wharitua, ia chera, le avai, korea, a o le taimpese, ia o le sunga ia whanaya natu i tā sina tau le alo. Our first performance tonight promises to be a real treat. So please welcome the special choir from the Samoa Tourism Authority staff as they enchant us with their musical talents. Let their captivating performance fill the air. Ia sei pati mai, mo le au fai pese ale pūlenga o tangata tā whao mai moa mai whafu. Beautiful Samoa. So ia.
joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of glory. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. The shepherds kept their watching, o'er silence flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light.
Ia le vaenga mua le nā le whawhiawhianga. Ia le pūrenga o tangata tā whao mai mō mai whafua. Usi pēra la, usi le sila, malau mai moa. I sā whiawhinga, ia maise sā saanga, ia o le pepe o le Krisimasi, ia o lea la whamae a tuai, ia le whawhiawhianga, a le pūrenga o tangata tā whao mai moa. Ladies and gentlemen, that was the first part of the performance by the spectacular choir from the Samoa Tourism Authority staff members. Sit back, relax as you enjoy the second part of the performance tonight. Thank you. Hey, hey, ho!
ua ese fia ula I mai se whaki pati whanga umai ngai ole masi o ia ole kuku ngavala ia Ia te toi mai se pati pati sere na ia mo le tātou au whepese pūrenga o tangata tā whao mai moa. That was absolutely mesmerizing, Fanaya. Let's give another round of applause for the Samoa Tourism Authority Staff Choir. Thank you for setting the tone for this wonderful evening. Maha ia antus.
Mana ya, masa utia. Yeah. Tale nia. Au lei so mai le stato. Au fai pese ne fiafi tamaiti so mai no mai. So mai no mai tamaiti kula lunga. So mai ruma. Bai ke wale ke ko kufan kuisi ya le ko le kuisi ra. Ya, mai ruma tamaiti no foi lalo. Ya na. Mai ruma tamaiti. Ya le wa ta pena mai le stato o fai pese so ai. Ya mo lanto fa fi fianga ile ne fiafi. Ya la fai pese so ai tresi ya fa fe lo ya tu ile. Au fai pese ka le sia fa potonga ke sano Samoa ya mai tano le ya vai seuta. Ya ila lo taitainga ya sunga toina ya en fatu sa ma fatua ya mese ya ole mamalu ole au fai pese tresi. All right, ladies and gentlemen, our second performance is a church choir from the Congregational Christian Church of Samoa. They will be presenting a spectacular performance of Christmas carols that will elevate the joy and spirit of this festive season. Without further ado, let's welcome the choir from Efaka Sata, Nole'a. Ya wone ngalo Tracy ole. E te fa wo fo le po ata au ya le. Tato fa ki fianga ne ya le fo tato pespenga ya awone e misia le fa ida malo le so ata au. Ya mese ya la fe pese ya kalesia Yesu Kristo la pa yo so natai. Ma le telo la fe pese de la ya ta au Tracy fa mai e tato fa mo ne yo le. Ya o le tato Christmas on the Waterfront 2023. That's right, Fanaya. Everyone who are here, please don't forget that we have another festive activities tomorrow that we will be held here at the event space. It will start at 7 p.m. So don't miss out. We have the police band tomorrow, as well as the LDS Church Choir, and plus some solo artists that will be performing for us tomorrow night. Awore ngalo lo fatino fo le tato night market ya itelo tau mafa mese va inga sese ya fa ye la fatau ya ile nei po pe afai ya oroma na mia se fatau Tracy. That's right. If you want to have a dinner or maybe buy some food for the kids or yourself, we have our STA night market on the left side of our STA Cultural Village. So head down there. There's a lot of selection that you can pick out from those stalls that are already there for you tonight. Ya fa fe lo ya tulo ile tato fe pese e fa kasa mai tano le ya le sunga ile tala au ya le tomaita ya lani ta vita patu ya ma le sunga ile pese tau le ta vita patu se tu va ta se auto wao fa fe lo ile tato au fe pese o la soi.
Ia te tue tuwha tase o tau ao,
ia mawhawhitai ai ia le pes pesenga le nei fiafi ia ale tato o fai pese le ana mai atu nei. O ringo lo fai pese di tris. E whakasata, no lea. What a pleasant performance that was. Let's extend another round of applause for E whakasata, no lea. Mai vai vaseuta. We appreciate that outstanding performance, Tanoleia, which has filled the spirit of Christmas this evening. Thank you for that remarkable contribution to our festive atmosphere tonight. Ia whakatei atu le sunga toina mat whalatua, ia meso le tātou o whaipese, ia e whakasa mai Tanoleia moroto sao, ia le tātou por kalame, o le kirisimasi, ia o le neto sanga. Whawhewha i atu inisio le malo le tātou o tunu, ia o lea whatoa ato ai tau nuu le tātou malai matangi ala lua nei tā lofa o lewa i atu le tō tele tātou tu risi e ke vai aku iai Tracy. Ia sao le sau noanga whanaya. Ia to all our tourists who are here tonight and also visiting our beautiful Samoa, our beautiful shores, we welcome you with open arms and we hope that you will enjoy your stay and your holiday in beautiful Samoa. Ia, whawhewha i aturoa i le tātou o whaipese, se so ai. Awane ngalo, ma e al tātou o whaipese lea, o na se so ai lea ma le tātou whawhiawhianga, ia le tātou whaili, i le fiafi nei, ia se ia tau ai le tu la, tātou te vai e tono le nei lo toa. Whawhewha i atu, ia le tātou o whaipese, e whakasa mai le fianga o moso, ia le sunga le toina, ia mosa europena, ia male whaletua, ia sinefu europena, ia male mamalu, o le au whaipese mai vai moso. Sei tu whatai tu tō ao, whawhewha i le tātou o whaipese soai. Yes, we are honored tonight to be graced by the presence of yet another notable church group. Without further ado, let us welcome E Whakasava Moso Choir as they fill the space with harmonious melodies that capture the essence of Christmas. May their performance resonate the joy and warmth that this season brings to each and every one of us tonight. Ia pes pesenga le nei fiafi mo moli e toi se feau afai o e sauma se loto ti ngā se loto le whamangalo ia o le fiafi nei te whalongo mai pes pesenga peini pese pesenga a ngelu lona unga e tauna i fo i whare nei o e whamangalo ina le si o usua tahata. Ia e whawhailo i atuloa i le tātou au whaipese ia o lea o le asa auni mai runga le tātou whata ia le e whakasa ia mai le afianga wai moso ia taitaina le sunga le whawhiangainga ia tānoa le ia tunupopo. Ia sei pati mai.
Se patspatsimaya mo whawhiwhianga matangofia mai le whakasawa mo so.
Ia se te tu fatese o tu au ma fa fatia ia ele fati nonga matango fie e ne fiafi ia le fakasa mai de fianga vai moso ia i sunga fa fenga ia moso europena ma falitua ia ai mai sio le mamalu le au fai pesi matango fie le pespesenga Tracy ne fiafi. Sa lesa noanga fanaya. How about another round of applause for the E Whakasāwai Moso and that spectacular performance tonight? It really did showcase the true spirit of Christmas tonight with that wonderful performance by E Whakasāwai Moso, right? Yeah, sao le Tracy ia. Pai a troi foi ia le nganga o Christmas e pe ona tatou patia ma moni mawina le nei tau sanga ia wa ngai pe luma ia tatou o tunu. E le telo tau mo fainga ese ia o tatou loa ile anga le lei ma le alofa fa shoa mai o le tua ia Samoa ia o tatou manuia o le merea ia o tatou te fa fo ile inga ma le fa vitai le tua le ala le tatou te mai e ne fiafi tatou te fa mana tuina ia le vai tau nei o le Christmas Tracy. Sai yo sa leo fanaya to moliatsun faftai tele le E Whakasāwai Moso. We appreciate your outstanding talent and also your outstanding contribution, which made our program tonight a spectacular event. Thank you for captivating us with your creativity, E Whakasāwai Moso. Faftai tele lava, malofa pena. Yeah, I want to tu ora tatou malai nei ra fa wawa tu pe tatou fa fianga ia o lewa ta pena mai le tatou fa ili e te sa ai le polu nei no winga te tala le ngo i lunga tatou mutia ia me so tatou malai nei ia e fa felo ia foi ia i tatou malo mai tu no fa fo me so tatou media ia malo fa tai tatou mo ni mafutanga ia tatou felo ia le nei Christmas o paanga o pa anga to tino lava purenga ta fa mai mo ia sunga ia vidieru ia tatou mafutai ia malofa tai uso ia fai foi nei mo mau mai ai i lo mota malo lawa me se o tunu mau ia i le live i le nei fiafi Tracy. Yes, another warm welcome to all our visitors who are here for this festive season. We welcome you again to our beautiful Samoa. We hope you enjoy your stay. And also for tonight, please remember we will be back here tomorrow at Matangi Alalua at the event space at 7 p.m. We will continue our Christmas caroling tomorrow night. And also don't forget, we will also have our STA stalls. Our night market will also be open tomorrow. As of tonight, if you have not had dinner yet, make your way down to the stalls and get some food and come back and enjoy the show that will be performed by our live band that will be coming up next. I want to ingalo ia le tatou fireworks le whawhelo ia toilet wa olu wa wha Tracy ia le tatou fireworks o le aso tolu spun maritasi o le po le aso sa a o malama i le aso ngafua le aso mua o Januari i le lua olu wa wha tatou toi angai mai foi luma i ka kai ka ko DJ o la whatino ina i lungo le waa i lungo le sami ia le tatou fireworks whapena foi a wane ngalo a whai ke malanga i savai awara te poli la fa tino foi ya tatou me fa papa nei ile motu tele sala fai ile a more resort di fanga no winga a fai te le maua nei ya te maua foi ile motu tele sala fai ya tatou fireworks. Yes, we will also be having our fireworks on the 31st of December, so don't miss out on that. Also, our great event on the 31st of December. It will be on a Sunday, but it will be, you can come down to the Waterfront and wait there as we count down to welcome to 024. For those who will be going to Sava'i, you will also experience it. It will be held at Whanga Sava'i. So if you are here in Upolu, come down to the Waterfront. If you're going to Sava'i, you'll also see the fireworks there to welcome to 024. Famole mole se sui o tatou fai pese e Whakasāwai Moso e se su mai se saini atu le tau siaki lea a fai tu te mana o ai ia su mai le ia te au saini atu a fai le ai whaptai mole me alofo le Christmas ia awane ngalo tamaiti hei oi malo ka kou mini patia oi ele sanga lole ngele ya santa ha oi ele sanga lole orko pelo o kouia e kasi ala o kilo orko mainga ngale la spulua ko kire yo oi ko wainga wa pala o ko pikolea oi ngelang puisinga ia wa vai la ia o maila ka au
o mai toi o mai tai le fiafi ia kufa koe ka kololi ia o lewa ta pepena mai tatou faili le siva pule ia sunga ia sio siva ia malato vaenga e woni ngalo ia o lo tele pea ia tatou falau i loa le nei mai taimi ia tatou pulenga tangata fau mai moa o le talofa with a big smile I would go if I make say good morning. I would go if I make say hello, hi. Whaongar tatou talofa. Whaongar tatou talofa te sota ia i lesi tangata Tracy. Sa le samaiti ia e fa pena foi au so vai in tatou turisi po tangata sa fa mai mo mai fa talofa ia wei lo awone ngalo fa talofa la po sa ta vatu la lole ma la twist. Ia o taperpena mai pea ia le tatou faili ia e talo te pea tau tuana le tatou lapisi a fai o tau mafa la umi tau mafa me ai po la lava ia o lo ia tatou kalone lapisi ma vaenga uma e la fwa ia tatou lapisi ia fa mai fo tatou nga ruenga ina ia taape atu ala va ai aku ia la beautiful marka ko la welele mar tatou fanua nei ai war taape atu ai mo kwa kide al fa le kong ai fia siva tala la manoa ia te siva e tatou faili le siva pule ia fia fi nei ia le tata mai pese le tasi tatou tichei ia o nga seki lo le ka ko faili Tracy mo tatou fia fi. Yeah, DJ, can we play a song and then we allow the